Presenting by Lita Godet Production. Khalah ladu te tenang bholo ke diye do tere chori te tenang perd ke diye do mase digar tenang ya Lita Godet Production. thote digar te ge bholo ke diye do mase digar tenang ya Please subscribe my YouTube channel. Presenting by Lita Godet Production. 1, 2, 3, 4. Khalah ladu te tenang bholo ke diye do tere chori te tenang perd ke diye do Khalah ladu te tenang bholo ke diye do tere chori te tenang perd ke diye do mase digar tenang ya hara jibon ak dode ke chal ke diye do mase digar tenang ya thote digar te ge bholo ke diye do Lita Godet Production.